Ассаламу алайкум ва рахматуллахи ва баракатуҳу. Аз Аллоҳ талаби онро дорам ки бо фазлу карамаш қалбҳои моро аз муҳаббати худ пурнур бигардонад. Ба номи Аллоҳ, ҳамд ба Аллоҳ ва дуруду баракоти Аллоҳ бар ҷаноби паёнбарон Муҳаммад ибни Абдуллоҳ, ба хонаводааш, ба саҳобагонаш ва ба ҳамаи онҳое ки ба ӯ дастиёрии худро расониданд. Ё Аллоҳ, эй ошкоркунанда, эй донанда, ба мо кушода бинамо. Дар ин шаб ман аз Аллоҳ талаб менамоям ки қалби моро ба роҳи рост, ба тақводорӣ ва ба покдоманӣ кушода намояд ва бигзор ки ба мо мадад кунад, то ки мо аз мардум вобаста набошем ва дар ниёзҳои худ танҳо бо Аллоҳ қаноат кунем. Ё Аллоҳ, қалбҳои моро ба покдоманию тақводорӣ равона бигардон. Бароямон роҳҳои расидан бар худатро нишон бидеҳ ва моро ба ин роҳ ба сӯи худат равона бигардон. Ё Аллоҳ, дуо мекунем ки моро аз ин маҷлиси муборак бидуни он ки моро мағфират намоӣ берун макун. Бародаронам ва хоҳаронам, Аллоҳи табарака ва таъала мегӯяд: Я айюҳан нас антумул фуқарау илаллоҳ валлоҳу ҳувал ғаниюл ҳамид. аз ин ро ман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, биёед ин вақтро бо огоҳ будан ва эҳсоси ниёз доштан ба Аллоҳи табарака ва таъала бигузаронем. Мо ниёз надорем ба он касе ки ба мо хутба мегӯяд ва на ба унвони кадом як хутбае. Мо ниёз дорем ба он зоти якто ва ягона. Ниёз дорем ба ғанӣ ва бениёз. ниёз дорем ба он зоте ки на зода аст ва на зода шудааст аз касе. тавоноии ӯ ҳама чизро фаро мегирад ва номҳояш муқаддасанд. Ё Аллоҳ, қалбҳои моро аз муҳаббати худ пур бигардон ва моро ба итоаткории худ машғул бигардон. Аллоҳ қодир аст. Аллоҳ фармонраво аст. Аллоҳ мукофотдиҳанда аст. Аллоҳ ризқдиҳанда аст. Аллоҳ тақсимкунанда аст. Аллоҳ атокунанда аст. Пас чӣ хел мо ба ӯ эътимод накунем? Бузургтарин аз бузургон. Мо бояд эътимоди комил дошта бошем ба Аллоҳи таборак ва таоло, чӣ дар мушкилӣ ва чӣ дар осонӣ, чӣ дар бардамӣ ва чӣ дар хастагӣ. Ки рӯзро равшан кардааст, ки шабро торик кардааст, ки осмонҳоро боло бардоштааст, ки идора мекунад самти бодҳоро, ки абрҳоро офаридааст. Ки аст он зоте ки китоб нозил кард ва бар иттифоқчиён ғолиб баромад, ки туро бо чашмҳову забону лабҳо халқ кардааст, ки ба ту гӯшҳо ато кардааст, ки ба ҳаракат медарорад қалби туро ҳатто худи ҳамин лаҳза, ки шушҳои туро он гуна ба кор медарорад ки гази оксигенро нафас мекашаду диоксиди карбонро хориҷ мекунад. Агар ин Аллоҳ яккаву ягона нест, пас чӣ хел мо эътимод надошта бошем ба он парвардигоре ки моро дар батни модар офаридааст ва моро ба ин дунё овардааст? Чӣ хел мо эътимод накунем ба он парвардигоре ки қалби моро ба тапиш овардааст? Чӣ хел мо эътимод накунем ба он парвардигоре ки ба ҳаракат дароварандаи пилкҳои чашмои мо мебошад? Чӣ хел мо эътимод накунем ба он парвардигоре ки ба Муҳаммад кӯмак кард то ки умматаш ӯро итоат кунанд? Ба он парвардигоре ки ба Юсуф кӯмак кард бар муқобили бародаронаш? Чӣ хел мо эътимод накунем ба он парвардигоре ки ҳангоми мусибатҳо бо мост? Ӯ бо мост ҳангоми мушкилиҳо ва ҳангоми сабукиҳо. Бародарони гиромиам, ҳеҷ кас наметавонад ба таври шоиста ба Аллоҳ умед бандад ва ба ӯ эътимод кунаду яқин дошта бошад бидуни шинохти ӯ таоло. Мустафо дуруду баракоти Аллоҳ бар ӯ ва бар аҳли ӯ бод гуфтааст: Аллоҳро ҳангоми дар некуаҳволӣ буданат ёд кун ва Аллоҳ туро ҳангоми дар мусибат буданат ёд мекунад. Аллоҳро бо пурқудратиаш бишинос. Аллоҳро бо бузургиаш бишинос. Аллоҳро бо суръати зуди ҳисобпурсиаш бишинос. Аллоҳро бо тобеъгардонӣ ва назораткуниаш бишинос. Аллоҳро бо васеъ будани илмаш бишинос. Аллоҳро бо қариб буданаш, илми ҳамаро фарогирандааш ва тавоноияш бишинос. чунки ӯ қариб аст. оё ӯ дуои моро иҷобат намекунад? оё ӯ худро иҷобаткунандаи дуо нагуфтааст? Аллоҳи табарака ва таъала мегӯяд: ва иза саъалака ибади анни فإني قريب. ای کسی که نیازمند هستی، فإني قريب. ای کسی که بیمار هستی، فإني قريب. ای کسی که با گناه کردن امتحان شدی، فإني قريب. ای کسی که به فرزندی و در آرزوی فرزند هستی، فإني قريب. ای مادری که قلبت با سبب از دست دادن فرزند اندوهگین است، فإني قريب.
ای آنهایی که از بی‌امنی، از ترس، از نگرانی و از گرسنگی عذاب میکشید. فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هر آن چیزی را که ما در اطراف خود میبینیم ما را نگران میکند و خوبروی نمیگذارند، همه اینها تنها مخلوقان الله اند. بیماری مخلوقی از مخلوقات الله، سرطان یکی از مخلوقات، سپید یکی از مخلوقات، دیابت قند یکی از مخلوقات. کی آنها را آفریده است؟ آنها را آفریدگار آفریده است. و کی میتواند این مخلوقات را برطرف کند؟ آن ذاتی که بیماری را آفریده است قادر است که آن را برطرف کند و آن را به سالمی عوض کند. آن ذاتی که ناداری را آفریده است قادر است که در حیات تو دارایی را بیاورد. آن ذاتی که در کتاب کریم خود میگوید هو الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة. این چنین مرگ یکی از مخلوقات الله تبارک و تعالی می باشد. حیات یکی از مخلوقات تبارک و تعالی می باشد. مرگ، بیماری، سلامتی، بهبودی، کمبغلی، دارایی، توانایی، خار و ذلیلی، همه اینها مخلوقات الله اند. الله می آفرد، الله جابجا می کند، الله اداره می کند آنها را. پس چه خیلی ما به آن ذاتی که آنها را جابجا و اداره می کند مراجعت نکنیم؟ گر نادار در آرزوی دارایی باشد بگوید یا الله. گر گناهکار خواهد توبه کند باید گوید یا الله. گر پدر خواهد که پسر به اطاعتش به او برگردد باید گوید یا الله. اگر بخواهی که الله تو را از قرض و قواله خلاصی عطا کند پس بگو یا الله. و بگذار که در قلب تو کسی نباشد غیر از الله یکتا و یگانه. استوار و پایدار باش در راه آن ذات یکتا، یعنی در نظر دارم راه حق و ایمان را. بگذار در قلبت کسی نباشد غیر از یگانه، چون که کسی دعاها را اجابت نمیکند غیر او، کسی چیزی را اداره نمیکند غیر او، کسی به ما چیزی عطا نمیکند غیر او و کسی ما را محروم نمیکند غیر او. او خود را عطا کننده گفته است، نگه دارنده، معروف کننده و ذلیل کننده، با پیش درآورنده و به قفا روانه کننده، هدایت کننده و از راه برآورنده. الله آن کسی است که خود را قریب، نظارت کننده و جواب گوینده گفته است. او دعای تو را میشنود، احوال تو را میبیند، میداند که در قلبت چه میگذرد. همه چیز را فراگیرنده است، همه چیز را مطیع خود گردانیده است، همه چیز را اداره میکند و بر همه چیز فرمان روا است. اکنون بگوی تو از چی میترسی؟ از مخلوقات؟ با آن کسی که او را خلق کرده است مراجعت کرده بگو ای کسی که او را خلق کرده ای او را از من دور بکن. در حدیث مقدس گفته شده است الله میگوید که اگر ما از او طلب محافظت کنیم او حتما ما را محافظت میکند از هر کس و هر چیزی که به ما زیان رسانیدن میخواهند. یعنی این که برادرانم، اولا اعتقاد و ایمان یعنی واقف بودن است. وقتی میدونی که با کی رابطه داری پس به او کاملا اعتماد میکنی. اکنون بنگرید به کودک خردسال، او به مادر خود اعتماد دارد زیرا او میبیند که مادرش با او مهربان است، زیرا او میبیند که مادرش او را میشوید و میخوراند. این خردکک میداند که به کی باید اعتماد کند، اما باشیم نمیدونیم به کی اعتماد کنیم. ما باید به آن ذات اعتماد کنیم که به ما گویایی، بینایی، شنوایی داده است، ما را هدایت کرده است و به ما قوت و توانایی عطا کرده مستحکم کرده است. الله بزرگیش بزرگ است. ما اعتماد میکنیم به کسی که بر همه کار قادر است. اعتماد میکنیم به کسی که در کتاب کریم خود گفته است وقال ربكم ادعوني استجب. الله در این آیات هیچ یگان پیونده که استفاده نبرده است، نه پیونده که و، نه سپس، نه بعداً. ادعوني استجب. موضوع پوشیده شد. الله وعده کرده است که دعا را مستجاب میکند، ولی ما چطور باید از او طلب کنیم، اعتماد کنیم، دلپور باشیم و یقینا به او مراجعت کنیم. چطوره که محمد صلی الله علیه و سلم به او مراجعت کرده است. در محاربه بدر محمد صلی الله علیه و سلم همگی با 300 نفر بود و ابو جهل با 1000 نفر بود. محمد و همراهانش آن زمان خوراکی نداشتند، در حالی که ابو جهل و آدمانش هر روز یک تای شتر کشته می‌خوردند. محمد صلی الله علیه و سلم و همراهانش آن زمان سلاح کافی نداشتند، در حالی که آدمان ابو جهل از نوک پا تا تار سر مسلح بودند. محمد صلی الله علیه و سلم اداره کننده تمام موجودیت را می‌شناخت، آن ذاتی که همه را قبلا مقرر و معین کرده است. او در آن شب به پروردگارش مراجعت کرده میگوید اللهم وعدك الذي وعدتني اللهم ان تهزم هذه العصابه فلا تعبد في الارض بعدهم. و سحر بعد خواب کوتاه او میگوید براستی که من جایهای هلاک آن آدمان را میبینم.
اینجا فلانی هلاک میشود، آنجا فلانی هلاک میشود، آنجا باشد فلانی هلاک میشود. اعتماد به الله تبارک و تعالی. او به فرمانروا مراجعت کرد. شمشیر نیست، به فرمانروا مراجعت کرد. سلاح نیست، به فرمانروا مراجعت کرد. سپر نیست، به فرمانروا مراجعت کرد. عدد کم است، به فرمانروا مراجعت کرد. فرمانروا همه را اداره میکند، یعنی اون چیزی را که صاحبی میکند با خود خود اداره میکند. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشرکون. الله از هر چیزی که در قلبها وجود دارند جز او خلاص می شود. مخلوق وفات می کند، مخلوق فراموش می کند، مخلوق به هلاکت می رسد. چقدر زیادند نفرانی که ما با آنها شناس شدیم و شماره موبایلیمان را دادیم. ما با آنها زنگ زدیم در وقت مشکلی هایمان، ولی آنها به زنگ ما جواب نمی دادند. ولی اگر ما آن زمان در الله را می کوبیدیم جواب را می دیدیم. اگر ما در الله را میکوبیدیم به جواب نمیموندیم. لیکن ما برای خطا حرکت کردیم. ما میگوییم ای فلانی، ای پدر فلانی، ای همسایه، ای دکتر، ای مهندس، ای عالم ما، ای فلانی. با این طرز ما به الله مراجعت نکردیم. از این رو به ما پاسخی نآمد. اگر که ما میگفتیم یا الله، پس نتیجه حتمی و با اعتماد رو در میافتیم، چون الله قریب است و با دعای دعا کننده جواب گوینده است. الله تبارک و تعالی ما را و تو را صدا میکند که بشناسیم او را، تا که این ما را به ایمان به او بیاورد. او میگوید قل اللهم مالک الملک. تو چی را میجویی؟ همه پادشاهی در دست اوست، همه چیز در نزد اوست. اگر تو چیزی را از اشیاهای دنیایی بخواهی، الله به تو میگوید مالک الملک. زمین ها از آن اویند، آب ها از آن اویند، گرده ها در نزد اویند، شش ها در نزد اویند، زن ها در نزد اویند، فرزند ها در نزد اویند. و این من شیء الا عندنا خزائنه. الله به تو نمیگوید که در ما قسمی آنهایند. الله میگوید خزینه ها در مایند. خزینه بایگری، خزینه نسل ها، خزینه همسرها، خزینه دارایی، خزینه زمین ها، خزینه خانه ها، خزینه سلامتی و نیکو احوالی، خزینه هدایت به راه راست. و این من شیء الا عندنا خزائنه. لیکن ما باید چگونه از الله طلب نماییم که او به ما از خزینه های بزرگ عطا نماید؟ چطور ما به مانند محمد و صحابگانش باشیم؟ درود و برکات الله باد بر او و بر صحابگان او. آنها از الله میطلبیدند و الله به آنها از خزینه ها عطا میکرد. با آنها چنان خزینه های عطا شد که رومی ها و فارس ها در نزد آنها به مانند مگس شدند، چون که با آنها ذات یکتا و قادر بود. با آنها پرقوت بود که هیچگاه ضعیف نمیشود. با آنها ذات توانایی بود که هر توانا در نزد او مطیع و فرمان دار می شود. او عمر پادشاهان را کوتاه کرد، ستون مهره پادشاهان را شکست، معظم گردانید محمد صلی الله علیه و سلم را و آتش قدسی العاص ابن ویل را خاموش کرد. آن کسی که میگفت محمد صلی الله علیه و سلم قدسی است، او حاضر کجاست؟ الله معظم گردانید ذکر محمد صلی الله علیه و سلم را و نابود ساخت ذکر دیگران را. چرا؟ چون که چیزی از آدمان وابستگی ندارد، بلکه از الله تبارک و تعالی وابستگی دارد. از این خاطر الله عز و جل همه درهای ملاحظه را در این باره پوشیده میکند و به تو میگوید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. نه به آن کسی که پادشاه یا وزیر یا دارا یا تاجر میخواهد، به آن کسی که تو میخواهی. تو ملک عطا میکنی به کسی که بخواهی. اگر همه ما میخواستیم که فلانی دارا شود در حالی که الله میخواهد که او نادار باشد، ما نمیتوانستیم که او را دارا بگردانیم. به آن کسی که تو میخواهی، تو کسی را که بخواهی معظم میگردانی. قوم انسان را معظم نمیگرداند، مرتبه بلند معظم نمیکند، لباس معظم نمیکند، خانه ها معظم نمیکنند. تنها یگانه الله کسی را که بخواهد معظم میگرداند. چقدر صاحب ملکان را او ذلیل کرد، چقدر صاحبان مرتبه های بلند را او ذلیل کرد، چقدر کسانی در قوم خود معروف بوده را به ابرو کرد. ابولهب از قوم قریش بود لیکن ذلیل شد. فرعون صاحب ملک بود لیکن ذلیل شد. و قارون صاحب ملک بود لیکن او هم ذلیل شد.
лек Билол ки нодор буд ва мартабаи баланд надошту аз қавми машҳур набуд, ӯро Аллоҳ муаззам гардонид. تعز من تشاء وتذل من تشاء. танҳо он касеро ки ту бихоҳӣ эй парвардигорам, он касеро ки одамон бихоҳанд онҳо наметавонанд ба ӯ мададе бирасонанд. инро Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам кӯдакони хурдро тарбия карда чунин гуфтааст: ӯ кӯдаки хурдеро насиҳат мекунад ва мегӯяд: бидон донише ки дар қалбаш қавӣ ҷой гирифтааст. бидон ки умматон аз он ҷумла подшоҳон, амирон, тоҷирон, шоҳон ва дорандагон агар тамоми одамон якҷо шаванд то ки ба нафъи ту коре бикунанд, онҳо ба ту он қадар нафъ меоранд чӣ қадаре ки Аллоҳ барояд пешакӣ муқаррар кардааст. агар онҳо якҷо шуда ба ту зиёне овардан бихоҳанд, онҳо он қадар зиён меоранд чӣ қадаре ки Аллоҳи азза ва ҷал барояд пешакӣ муқаррар кардааст. яке аз онҳоро дар 7-солагӣ тарбия мекунад. мо бошем имрӯзҳо онҳоро дар дороӣ, бозиҳои компютерӣ, дар бойгарӣ тарбия мекунем. ту сомонӣ ба даст овардӣ, мард бош, бо мардон рақобат кун. ин чизест ки мо ба фарзандонамон мегӯем. лек Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам онҳоро дар он тарбия мекард ки ҳама кор дар дасти Аллоҳ аст. мард будан мехоҳӣ, танҳо аз Аллоҳ бихоҳ. моликият мехоҳӣ, ин дар Аллоҳ аст. хушбахтӣ мехоҳӣ, ин дар Аллоҳ аст. наҷот ва барор мехоҳӣ, ин дар Аллоҳ аст. бигзор нагӯяд ки хушбахтӣ дар тамошои бозиҳо, дар саёҳат ё дар сафар ба давлатҳои Аврупо аст. касе соҳиби хушбахтӣ нест ғайр аз парвардигори оламиён ва касе онро ато намекунад ғайр аз фармонраво. ӯ ато мекунад хушбахтиро ба ҳар он касе ки бихоҳад. ӯ дар сураи Ар-Раҳман мегӯяд: ӯ неъмати ато мекардаашро мувофиқи имони инсон муайян мекунад, на ин ки мувофиқи дороияш. чӣ қадар зиёд одамони доро ҳастанд вале бадбахту ғамгинанд ва чӣ қадар одамони нодору хушбахт ҳастанд. чӣ қадар бемороне ҳастанд ки духтурон ба онҳо мегӯянд: имрӯз ё фардо вафот мекунӣ, лек онҳо хушбахту хурсанданд. чӣ қадар онҳое ҳастанд ки саломатии бардам доранд вале қалбан онҳо комилан бадбахтанд. чунки он касе ки қалбҳоро соҳибӣ мекунад он парвардигори оламиён аст. аз ин рӯ бародарони гиромӣ қадрам, ҳар замоне ки шумо дар вазъияти душвор қарор мегиред, муроҷиат кунед ба Аллоҳи тавоно ва пурқудрат, фармонраво ва соҳиби тамоми ҳастӣ, идоракунандаи ҳама ва ба ҳаракат дароварандаи ҳама, зеро ба дурустӣ ки ҳама кор дар дасти ӯ қарор дорад. суол кун аз табибе ки андаке пеш ба ҳалокат расид, ки туро эй табиб бо илми пизишкии худ ба ҳалок расонид. бигзор ки қалби ту ба табиб муроҷиат накунад, бигзор ки қалби ту муроҷиат бикунад ба Аллоҳи таборака ва таъала. ба Абубакри Сиддиқ гуфтанд ки мо табибро ба назди ту меорем. ӯ бошад, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, чунин гуфт: эҳтимол аст ки табиб аллакай маро назар карду гуфт. табиб гуфтаву киро дар назар дорад? Аллоҳи таборака ва таъаларо. эҳтимол ки ӯ гуфт: ман ҳар чӣ бихоҳам ҳамон мекунам. бубинед ки қалбҳои онҳо то чӣ андоза ба Аллоҳ пайваст буданд. Аллоҳи таборака ва таъала ҳамаро қаблан муқаррар ва муайян кардааст ва ба мо чизе намемонад ғайри сабабҳо. ҳар он чизе ки дар атрофи худ мебинед, онҳо сабабҳое анд ки қалбҳо набояд ба онҳо пайваст бошанд. бойгариҳо сабабанд, донишгоҳҳо сабабанд, вазифаҳо сабабанд, ҳамсарон сабабанд, фарзандон сабабанд, саёҳатҳо сабабанд, мошинҳо сабабанд, хонаҳо сабабанд, либосҳо сабабанд, хӯрокаҳо сабабанд, нӯшокиҳо сабабанд. мо набояд ки ба ин сабабҳо пайваст бошем, балки мо бояд ба он касе пайваст бошем ки ин сабабҳоро муқаррар кардааст. касе ки дар нигаронӣ қарор дорӣ, ба дурустӣ ки нигароният бартараф мешавад. аз ин хушхабар шод бош, зеро нигарониро бартарафкунанда Аллоҳ аст. ҳар боре ки туро мушкилие ба сар меояд, бидон ки халосӣ аз ин мушкилӣ дар дасти он зоте аст ки туро мебинад. ӯ дар атрофи ту аст, садои туро мешунавад ва медонад ки дар дилат чӣ мегузарад. ӯ дар атрофи ту аст бо илми худ, бо басирати худ ва бо туро фарогирии худ, на ин ки бо аслу моҳият ва зоти худ. зеро ӯ ҷалла ҷалалуҳу бо аслу моҳият ва зоти баландмартабаи худ бар болои арш аст. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. аллоҳи мутаол бо илми худ ба ту қариб аст. магар номҳои ӯ баландтарин ва қарибтарин нест? баландтарин аст бар болои бандагони худ ва қарибтарин аст бо бандагони худ. аз ин рӯ бародарони гиромӣ қадрам, монанди оне ки ҳар боре ба инсон мусибате меояд ва ӯ мегӯяд халосӣ дар куҷост, роҳи ҳал куҷост, роҳи раҳоиро аз куҷо метавон ёфт, аз куҷо пайдо кунем он чизеро ки қалби моро таскин ва ором кунад. пас мо мегӯем ки ҳамон роҳи халосӣ қариб аст, дар дасти қариб аст.
қариб аст ва дар дасти қариб аст. аксар вақт метавонед онҳоеро ки нодор ё ниёзманданд ба онҳо мегӯянд 2 ракат намоз хонда ба Аллоҳ муроҷиат бикун, аммо ӯ инро қабул намекунад. лек вақте ба ӯ бигӯянд он каси дар он ҷо нишастаро мебинӣ, эҳтимол аст ки ӯ доро бошад ва ӯ ба сӯи он мард мешитобад. эътиқоди ӯ ба махлуқот пайваст аст. онҳо ба мо медиҳанд, онҳо мушкилоти моро ҳал мекунанд. ба сӯи Аллоҳи таборака ва таъола ҷаҳд бикун. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. нигарониро ки бартараф мекунад? Аллоҳ. ғаму андӯҳро ки бартараф мекунад? Аллоҳ. аз ин рӯ ҳар боре ки фушурда шавад васеъ мешавад ва ҳар боре ки мушкилӣ мушкилтар шавад пас роҳи халосӣ қарибтар мешавад. аз ин хотир Аллоҳи таборака ва таъола инро дар китоби карими худ фаҳмонидааст. حتى إذا استيأس الرسل аллоҳ азза ва ҷал инро ба одамони оддӣ не, балки ба худи расулон фаҳмонидааст. онҳо қариб буданд ба он ки ба ҳолати ноумедӣ омада бирасанд, аммо чунин ҳолат рух нахоҳад дод ки паёмбаре ки Аллоҳро мешинохт ба ноумедӣ бирасад. ба ҳар ҳол Аллоҳ вазъияти онҳоро фаҳмонидааст. ба онҳо кӯмаки мо омад. аз ҷониби Аллоҳ таборака ва таъола роҳи раҳоӣ ҳатман меояд. Аллоҳ нагуфтааст ки ба онҳо наомад ё ин ки баъдан омад. ба онҳо омад, кӯмак омад. сабуки аз ҷониби Аллоҳ дарҳол меояд. бо ин тарз мо Аллоҳи таборака ва таъоларо мешиносем. абу ҳурайра ривоят кардааст чӣ тавре ки инро имом Бухорӣ дар китоби таърих овардааст то ки ба Аллоҳ эътиқод дошта бошем. мегӯяд вақте мо бо абу ал-Аъла ал-Хадрамӣ ба роҳ баромадем, Аллоҳ чунон кард ки оби баҳр барои онҳо карахт гардид. куҷо аст таваккали мо ба Аллоҳ ва имони мо ба Аллоҳ? агар ҳозир касе бархезад ва 2 ракат намоз бихонад, эҳтимол аст ки кадоме аз мо мегӯяд ин беғайратӣ аст. рафта сабабҳоро иҷро бикун. чуноне ки Ибн ал-Қайим гуфтааст, ба дурустӣ ки ба сабабҳои аз ҳама зиёд иҷрошаванда амалӣ кардани сабабҳои шариатӣ тааллуқ дорад. намоз хонда ба Аллоҳ муроҷиат мекунӣ, дуо карда ба Аллоҳ муроҷиат мекунӣ, мададро аз Аллоҳи таборака ва таъола талаб мекунӣ. ин ба иҷрокунии сабабҳо тааллуқ дорад. мо набояд ки инро беаҳамият гузорем. бигзор ҳеҷ касе нагӯяд ки эй, рафта сабабҳоро амалӣ кун, роҳи ҳалро аз инҳо дуртар ҷустуҷӯ бикун. баръакс мо бояд ки сабабҳо ва роҳҳои ҳалро дар Аллоҳ таборака ва таъола ҷустуҷӯ бикунем. инак ҳар боре ки мушкилиҳо ба сар меоянд ба Аллоҳи таборака ва таъола муроҷиат бикун. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. бо ин тарз Аллоҳ таърихи паёмбаронро дар Қуръон барои мо овардааст то ки саъю кӯшиш ва ҷаҳду ғайрати мо ба дилбаста будан ба Аллоҳи таборака ва таъола зиёд гардад. нӯҳ алайҳи салом ба худояш муроҷиат кард. رب إني مغلوب فانتصر. ва ҷавоб аз ҷониби Аллоҳ омад. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. ки муҳофизаткунанда ва нигаҳбон аст? Аллоҳе аст ки муҳофизат мекунад туро, муҳофизат мекунад ҳамсар ва фарзандони туро. ту ба куҷое меравӣ, боз мегардӣ ва онҳоро дар назди худ дармеёбӣ. Аллоҳ он касе аст ки онҳоро ҳифз кард ва нигаҳбонӣ кард. ту чизеро муҳофизат намекунӣ. на ту, на амакбачаҳои ту, на телефонҳои мобилию, на зангҳо, на дар алоқа будани ту бо одамон, балки ҳифзкунанда ва нигаҳбон ягона Аллоҳ аст. ва бо ҳамин тарз Айюб алайҳи салом ба худояш муроҷиат кард. вақте ӯ ба беморие гирифтор шуд ки ӯро зиёд машаққат медод, ҳангоме ки ӯ ба Аллоҳ муроҷиат кард, дар ҷавоб Аллоҳ чӣ гуфт? فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. мушкилии Айюбро ки ҳал кард? Аллоҳ. пас чӣ хел мо мушкилиҳои имрӯзаи худро ба Парвардигори оламиён муаррифӣ накунем? тӯли 18 сол беморӣ Айюбро тарк накард ва Аллоҳ ба фарёди ӯ ҷавоб гуфт. Аллоҳ боз таърихи Юнусро хабар додааст ки дар дохили 3 торикӣ қарор дошт. дар торикии шаб, торикии баҳр ва торикии наҳанг. нест ҳеҷ маъбуди арзандаи ибодат ғайри Аллоҳ. ӯ дар зиндон набуд. ӯ барои напардохтани қарз ҳабс нашуда буд, балки дар дохили 3 зулумот дар қаъри баҳр қарор дошт. наҳангҳо ба қаъри баҳр мефароянд. лек новобаста аз ин ӯ муроҷиат кард. ана ба он чизе ки мо ниёз дорем. ба муроҷиат ба кӣ? муроҷиат ба ягона, ба Аллоҳ муроҷиат мекунем.
کسی را به الله شریک نمیآوریم. به الله تبارک و تعالی مراجعت میکنیم. همچنان سببها را اجرا میکنیم، لیکن به آنها تکیه نمیکنیم. تکیه میکنیم به یگانه و تنها. بزرگیش بزرگ است که به ما بزرگی خود را به واسطه تاریخ پیامبرانش فهمانیده است. و وقتی که یونس با چنین سخنها مراجعت میکند، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. حسن بصری گفته است هر کسی که با این دعا به الله مراجعت بکند، الله حتما به دعایش جواب میگوید. لا اله الا انت. یکتاپرستی را تصدیق میکنی. تو میبینی یا پروردگارم، من به سوی کسی رو نآوردم غیر تو، از کسی پناه نجستم بغیر از تو، کسی مشکلی ها را حل نمیکند غیر تو. تو پاک هستی، از مخلوقات پاک شده هستی. تو پاک هستی از اون که دعا را به جواب بمانی، در حالی که تو خود را جواب گوینده گفته ای. انی كنت من الظالمین. همان اعتراف گناه و خطاگی ها و خاکساری اطاعتکارانه در نزد پروردگار عالمیون. و نتیجه اش چگونه بود؟ فاستجبنا له. جواب تأخیر ناپذیر از جانب الله در سه درون تاریکی در قعر بحر. وقتی که الله عزوجل به او جواب گفت، نتیجه جواب به دعای او چگونه شد؟ نتیجه تأخیر ناپذیر. الله این محزونی را از او دور ساخت. او اندوهگین بود. این چنین به الله تبارک و تعالی دیگر پیامبران نیز مراجعت کردند و یکی دیگری از آنها زکریا می باشد که فرزند می‌خواست. نتیجه او چگونه شد؟ فاستجبنا له. الله به او یحیی را عطا کرد. در حالت مشکلی ها به خدای آسمان ها و زمین مراجعت کن. قسم به الله که الله حاجت های بندگانش را اجرا میکند. شنوا است، بینا است، اجابت کننده دعا است، برطرف کننده اندوهات، صداها را شنونده و به مراجعت جواب گوینده است، پراکنده کننده و دور کننده غم ها است. جل جلاله. ای برادران گرامیم، ما باید میل و رغبت و اراده خود را و همسران و فرزندان و اطرافیان خود را زیاد کنیم تا که پیوست باشیم با آن کسی که حاجت ها را برآورده و اندوهات را برطرف میکند. کیست آن ذاتی که اندوه ابراهیم را برطرف کرد وقتی که او را به آتش پرتافتند؟ وقتی که جبرائیل از او پرسید آیا از من یگان خواهش داری؟ او گفت اگر از تو باشد نه، خواهش ندارم، لیکن اگر از الله باشد البته که بله، خواهش دارم. او چی گفت؟ حسبنا الله. الله برای ما بسنده است. ما نیاز نداریم به جبرائیل، به میکائیل یا اینکه به اسرافیل، درود بر آنها. ما نیاز داریم به ذات یکتا و یگانه. ملائکه به او کمک خود را پیشنهاد میکند، ولی نه، من به تو نیاز ندارم. حسبنا الله و نعم الوکیل. آدمان امروزها ما را از بیماری ها میترسانند، ما را از هر چیزها ترس میدهند. از این بترس، از آن بترس، از ناداری بترس، از حساب قوه برق بترس، از این بهراس، از این احتیاط کن. تو را میترسانند. محمد صلی الله علیه و سلم را ترسانیدند. فاخشوهم. و نتیجه اش چی شد؟ فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله. ابراهیم این سخنها را در میان آسمان و زمین ایستاده گفت. الله برای ما بسنده است و او چی نیکوی آور است. و نتیجه اش چی شد؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. یا پروردگارا، ما را به نزد خود به نیکی بازگردان. والله برادران گرامیم، ما تا آن حالت آمده ایم که وقتی آید این گونه چیزها گپ میزنی به تو میتوانند بگویند چی افسانه ای را به ما نقل داری؟ این را از کجا گرفتی؟ چخیل الله آب بحر را برای ابو هریره و ابو الاعلی الخضرمی کرخت کرد. چخیل الله آتش را سرد میکند. حتی به آیت های روشن، حتی به آیت های واضح ما شبهه کردن را آغاز کردیم. چخیل الله آتش را سرد میکند، چخیل الله آب بحر را کرخت میکند. الله عزوجل این قصه ها را در قرآن یادرسی کرده است تا اینکه نفری با دروغ عیبدار کننده آنها را دروغ نشمارد. از این رو الله تبارک و تعالی میگوید او کالذی مر علی قریه وهي خاویة علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. چون که اگر من امروز به شخص میگفتم که اینجا نفری هست که الله او را طول 100 سال میرانید و بعد زنده کرد، او به من میگفت که دروغ میگویی. ولی الله این را در سوره بقره علامت کرده است تا که کسی این را دروغ شمرده نتواند، تا که ما به قدرت و توانایی الله اعتقاد کنیم. اگر الله قادر باشد که کسی را بعد 100 سال زنده گرداند، مگر او قادر نیست که سلامتی بیماری تو را برقرار نماید که با سبب ضربه سر خوردن در بیمارخانه بستری شده است؟ آیا الله نمیتواند او را زنده کند و چنان کند که او صبح بر وقت
аз беморхона барояд? Магар Аллоҳ наметавонад ки фарзанди маъюби туро солим гардонад ва ба ҳамсари ту мадад кунад? Оя ӯ ба ин қодир нест? Ӯ он зоте ки баъди 100 соли миронидан тавонист ки ӯро зинда гардонад. Оя ӯ наметавонад шифо бахшад ба дарде ки туро аллакай тӯли 10 сол азоб медиҳад? Оя ӯ қодир нест ки хеши гумроҳ гаштаи туро ба роҳи рост ҳидоят намояд? Оя ӯ наметавонад ки зани инодкорро ба оғӯши шавҳараш биёрад? хоҳари ман, оя ӯ наметавонад ки шавҳари туро ки аз ту дур шудааст ва фарзандонатро ки туро гузоштаанд ба назди ту биёрадашон? Аллоҳ ба мо қудрати худро нишон медиҳад ҷалла ҷалолуҳу. шахси оддӣ, шахси ба монанди мову шумо гуфт. قال لبثت يوما أو بعض يوم Аллоҳ гуфт: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. الله أكبر. ранг, мазза ва бӯи таому нӯшокии ӯ дар тӯли 100 сол иваз нашудааст. парвардигори мо қодир аст ё на? қодир аст. инро аз таҳи дил бигӯ. Аллоҳ пурқудрат аст. Аллоҳ тавонотарин аст. Аллоҳ ҳаматавоно аст. Аллоҳ ин қиссаҳоро дар Қуръон ёдрасӣ кардааст то ки қалбҳои мо зинда гарданд. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, Аллоҳ ба ӯ чӣ қадар нишонаҳои паёмбариро ато кард, то ки мо қудрату тавоноии Аллоҳи таборак ва таолоро бидонем. вақте ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳоҷати табиии худро баровардан мехост ва барои ин макони мусоиде пайдо накард, ӯ ба сӯи худ шохаи дарахтро кашид ва дарахт заминро шудгор карда ба назди ӯ ҳаракат мекард. ки дарахтро ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мутеъ гардонид? ки чунон кард ки дарахт заминро шудгор карда ҳаракат кунад? оё ин Аллоҳ нест? пас чӣ хел қалбҳо ба дигаре муроҷиат мекунанд ғайри ягона, ғайри парвардигори оламиён? дар гумроҳӣ қарор дошта, ҳидояти ту ба ҳақ дар дасти Аллоҳ аст. пас инро аз Аллоҳ биталаб. ба нӯшокиҳои спиртӣ ва маводи мухаддир ҳавас дошта, бузургтарин чизе ки онро бояд аз Аллоҳ талаб намоӣ ва бузургтарин мусибате ки дар он қарор гирифтаӣ, он аст ки ту ба роҳи рост равона нестӣ. агар ту ҳидоят ба ростро мехоҳӣ, пас онро аз парвардигори осмонҳову замин биталаб. зоте ки ҳидоят кардааст саҳобагонро, Аллоҳ аз онҳо розӣ бошад. зоте ки ҷумлае аз мардуми гумроҳро ҳидоят кардааст. ӯ ҳидоят мекунад онҳоеро ки дар ошуфтаҳолӣ қарор доранд. нобиноёнро ҳидоят мекунад ва онҳоро ба роҳи рост равона мекунад. бузургтарин мусибати имрӯзаи мо он аст ки баъзеи аз мо то ҳол дар роҳи рост нестанд. мо ширинии имонро дар наёфтаем ва лаззати онро начашидаем. ту инро дар Аллоҳ дар меёбӣ ба воситаи хилват бо ӯ ва ӯ азза ва ҷал эҳтиёҷоти туро иҷро ва андӯҳи туро дур мекунад. таборака ва таъала. илтиҷо мекунем аз Аллоҳ то ки ӯ қалбҳои моро тавассути шинохти худ пурнур кунад. ё Аллоҳ қалбҳои моро кушода кун то ки мо ба ту муроҷиат намоем. ё Аллоҳ моро аз ҷумлаи бандагони махсусат бигардон. ё Аллоҳ муҳаббати имонро ба мо талқин бинамо ва ӯро барои мо афзунӣ бидеҳ ва қалбҳои моро аз беимонӣ, ифлосӣ ва нофармонбардорӣ пок бигардон. ё Аллоҳ ба мо аз ҳар нигарониҳо халосӣ ато бикун ва аз ҳар вазъияти мушкил роҳи раҳоӣ ато бикун. ё Аллоҳ пардохти қарзҳоро бароямон осон бигардон. аз ҳар бадиҳо дур бигардон. гумроҳони моро ба роҳи рост ҳидоят бикун. ё Аллоҳ амниятро дар сарзаминҳоямон ато бикун. ё Аллоҳ бародарони моро дар тамоми кунҷи дунё аз бадиҳо дур бигардон. дар Шам, дар Яман, дар Ироқ, дар Бирма, дар Сомалӣ ва дар дигар давлатҳои тамоми дунё. ё Аллоҳ ба онҳо наҷоти зудро ато бикун. ё Аллоҳ дар айни замон ба ҳар кадоме аз хонаҳои мусалмонон хушбахтӣ, хурсандӣ, имон, ҳидоят ба роҳи рост ва бозгашт ба сӯи худро ато бинамо. эй зоти тавоно ва бахшоянда, ё Аллоҳ аз ту талаб менамоем ки моро аз оташи ҷаҳаннамат халос накарда аз рӯямон барнахезонӣ. ё зинда ва то абад вуҷуд дошта қалбҳои моро зинда бигардон. ё зинда ва то абад вуҷуд дошта қалбҳои моро зинда бигардон. қалбҳои моро ба муҳаббати худ ва бо шинохти худ зинда бигардон. ё Аллоҳ моро аз ҷумлаи бандагони махсус ва интихоб кардаат бигардон. моро аз ҷумлаи дар дуо ба ту муроҷиат кунандагон бигардон. аз ҷумлаи ба ту муроҷиат кунандагон ва аз ту ҷавоб гирифтагон бигардон. нагузор ки мо ба махлуқот банд бошем ва нагузор ки махлуқот ба мо банд бошанд. ё Аллоҳ дуруду баракат ато бикун ба пешвои мо Муҳаммад, ба хонаводааш ва ба саҳобагонаш.